Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa kuva mu rukere rwo kwa kabiri nyeshyamba zo mu mutwe wa turazaramukiye mu Imirwano ikomeye y'ingabo za leta ya Kongo mu bice bitandukanye by'intara Kivu Amajyepfo. Amakuru y'Imirwano aremezwa n'abayobozi batandukanye bo ku ruhande rwa yaba rurensikanye kuvugira umutwe mu bya politiki na Bertara bisimwa usanze n'umuhuzabikorwa wayo wungirije mu bya politiki. Uruhande rwa leta ya Kongo ntacyo rurayitangazaho. Amakuru avuga ko impande zombi zihanganye zatangiye gusakirana mu saa 9 z'urukerera. Abayobozi bo ku ruhande rw'inyeshyamba bicishije kumwe n'imbaga bavuze ko Imirwano iri kubera mu bice birimo Katogota, Ruvungi, Kazibaho, Plateau, Kasika, Mwenga na Chivanga, Bunyakiri. Agaseke ziri kubera mu Imirwano ukora enye zikikije umujyi wa Uvira wa kabiri munini muri Kivu Amajyepfo. Yaba Kanyuka n'abisimwa bombi batangaje ko ry'ingabo za leta ya Kongo arizo zatangije iriya mirwano ubwo zateraga ibirindiro bya M23. Kanyuka bicishije ku rugo rwa X yavuze ko ibintu byifashe nabi cyane kandi bikomeje kuzamba umunota ku wundi, ariko bisimwa yavuze ko ingabo za M23 ziri kwirwanaho. Kivu y'Amajyepfo aramukiye mu mirwano mu giperezida wa Kongo Kinshasa Fardc Kirumbo ari mu myiteguro yo kwerekeza Washington muri Leta Zunze za Amerika, aho agomba gusinyira amasezerano y'amahoro kuwa kane mw'iki cyumweru. Ibitero ndetse n'ibyayibanjirije bigaragaza ko n'ubwo hashyizweho urwego rushinzwe kugenzura ibarizwa ry'agahenge bagizwemo uruhare rukomeye na leta ya Qatar, bikigoye cyane ko imirwano ihagarara. Uru rwego rwashyizweho hashingiye ku masezerano M23 agiranye leta ya Kongo tariki ya 14 Ukwakira uyu mwaka yashimangiraga n'impande zombi zasiye mu ntangiriro z'amata. Hanyuma mu kiganiro gishya ku Runenanga, umuhuzabikorwa wa Alliance Fleuve Congo yagereye iminyamakuru CBS News yavuze ko ashaka kuba perezida wa Kongo Kinshasa. Nimwe bwa mbere Nanga yavuze ko uwo mugambi uremereye. Ubusanzwe avuga ko M23 n'impenuka mu miyoborere ya Kongo. Umunyamakuru mu niba u Rwanda rutera inkunga M23, Nanga asubiza agira atoya, nta nkunga dufite iva mu Rwanda, turabanyekongo turwana kubera impamvu. Umunyamakuru akomeza kumubwira mu kiganiro ko yavuze ko M23 ibona inkunga iva mu Rwanda. Colonel Nanga asubiza ko ibyo birego ari propaganda, ati ntabwo nzi inkunga bavuga iyo ariyo, ibyo ni ibirego, ni propaganda ziva Kinshasa. Colonel Nanga yavuze ko ibirego by'uko M23 yica abaturage nabyo atari byo, ko abyamagana ari ibinyoma. Umunyamakuru avuga ko yagiye mu gace kagenzurwa M23 agamije kureba ubuzima bw'abaturage, ngo ategereza iminsi 7 ashaka uruhushya rwo kujya kureba uko hanze ya Goma hameze. Uruhushya ntiyarubona, ariko ngo yabonye neza ko Goma bigaragara neza ko ari cyo M23 igamije kugeraho. Yavuze Colonel Nanga, turashaka kuba perezida. Colonel Nanga ati buri munsi baramagara ngo Nanga uri hehe, ngwino n'abantu bawe. Umunyamakuru aramubaza ati wakwifuza kuba perezida? Nanga ati cyo si ikibazo. Umunyamakuru ati ni ikibazo gikomeye wansubiza, urashaka kuba perezida? Colonel Nanga ati yego n'umunyekongo ufite uburenganzira bwo kuba perezida. Umunyamakuru ati urashaka kumuba? Colonel Nanga ati byashoboka kandi nabifata nk'inshingano. Umunyamakuru aramubaza ati urabyizera ko uzaba perezida? Colonel Nanga ati nzamuba. Umunyamakuru ati ndavugana na perezida wo mu gihe kiri imbere wa Kongo Kinshasa. Colonel Nanga ati simbihamya neza, ariko nibyo. Ahego umunyamakuru wa CBS News ngo abonye hagenzurwa n'inyeshyamba hari ubutegetsi nk'ubwa leta. Colonel Nanga yamubwiye ko ubuzima bwagarutse, umutekano uhari, abana bajya ku ishuri n'ibikorwa bisanzwe bikorwa. Colonel Nanga yoberewe ufite imyaka 55 kuva mu myaka 2 ishize nibwo yashinze Alliance Fleuve Congo yunga na M23 kugira ngo barwanye ubutegetsi bw'i Kinshasa. Ubusanzwe uyu mugabo yabaye perezida wa komisiyo y'amatora muri Kongo Kinshasa igihe perezida Kivu ajya ku butegetsi. Ihuriro M23 niryo rigenzura igice kinini cy'intara Kivu Amajyaruguru na Kivu Amajyepfo, aho rigenzura imijyi ibiri ya Goma na Bukavu n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Vice Guverineri nta Kivu Amajyaruguru ushinzwe politike, ubuyobozi n'amategeko Ngarambe Manziwiri yanyumuje amakuru avuga ko yarayatawe muri yombi. Inkuru z'uko Manziwiri usanzwe no ku ruhande rwa M23 yarayatawe muri yombi zakwirakwizwaga n'abakoresha imbuga bigaragara ko bahingamiye ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abo bavuga ko yafatiwe muri Canada n'inzego z'umutekano z'icyo gihugu ubwo hanyuraga yerekeza muri Leta Zunze za Amerika mu muhango w'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya leta ya Kinshasa n'iya Kigali. Ngarambe Manziwiri wigeze kuba muri Canada wari n'umuyobozi wa diaspora y'abanyekongo washyigikiye M23 abinyujije ku rugo rwa X yabikije ibyitabwa muri yombi rye. Asubiza umwe mu bari batangaje ko yatawe muri yombi ati inzozi ziri bugukurikirane, ndi muri Kinshasa. Muri Gashyantare umwaka nibwo Manziwiri yagize guverineri wungirije wa Kivu Amajyaruguru, akaba ari mu bungirije guverineri w'iyo ntara Bahati Musanga Erasto. Naho mu yandi makuru, umushumba Diocese Gatolika ya Goma Musenyeri Uringumbi yashimiye umutwe wa M23 ko warabashije kugarura umutekano mu mujyi wa Goma, asaba Imana gufasha uriya mutwe kugira ngo amahoro ari muri uriya mujyi azarambe. Musenyeri Ngumbi yashimiye M23 mu misa yo kwibuka umunsi wariwe umuhirani wa leta iherutse kubera i Goma. Ni misa yitabiriwe n'abayobozi ku ruhande rwa M23, umutwe umaze hafi umwaka ugenzura umujyi wa Goma. Ngumbi yavuze ko kuva M23 yagera muri uriya mujyi wongeye kugaragaramo umutekano, asaba Imana kuwufasha kugira ngo amahoro azakomeze awuhindamo cyo kimwe n'ibindi bice bigize intara Kivu Amajyaruguru ngo azarambe. Ati ndashimira abantu M23 baje kwifatanya natwe kwibuka umunsi udasanzwe wariwe umuhirani wa leta. Turabashimira kubw'umutekano muri Goma ndetse no mu bice bitandukanye by'intara yacu. Imana ikomeze kubafasha kugira ngo umutekano uzarambe, kubera ko amahoro n'umutekano bidari nta terambere ryabaho ndetse nta n'icyo twakora. Mu mpera za
Mutarama uyu mwaka nibwo Wazalendo yigarurira umujyi wa Goma wirukanye ibiro ry'ingabo za leta ya Kongo zirimo Fardc, FDLR, Wazalendo, ingabo za Sadek n'abacancuro b'abanyaburayi. Abagize iryo huriro by'umwihariko barwanya Wazalendo Fardc bari bamaze igihe bateza umutekano muke muri Goma, dore ko muri uyu mujyi hatatse bakumvikana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubwicanyi n'ubujura. Kuva ingabo za Wazalendo zakwigarurira umujyi ufatwa nk'umurwa mukuru na Kivu y'Amajyaruguru, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byaragabanutse mu buryo bugaragara, aho n'ibigizwe n'imikwabo yagiye ikorwa igasiga udutsiko tw'abagizi ba nabi dusenywa. Mbabwire kandi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko icyorezo cya Ebola cyari cyaradutse ku nshuro ya 16 muri icyo gihugu cyarangiye nyuma y'iminsi 90 yarishize bitangaje ko cyagaragaye muri teritwari ya Mweka ku itariki 4 z'ukwezi kwa 9. Minisitiri w'ubuzima Dr. Roger Samuel Kamba yabitangaje i Kinshasa, yavuze ko ari igikorwa gikomeye ku gihugu cyabo no kufatanya ibikorwa babo. Iki cyorezo byemeje ko abantu 55 banduye, 11 bakekwaho ko baracyanduye, naho 34 cyarabishe, abandi 19 barakize. Mu duce dutandatu twatangiye mu buvuzi hakozwe igikorwa kinini cyo gukingira abantu barenga 47 cyakoreshejwemo doze hafi 80 z'inkingo. Dr. Mwamba umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rusange muri Kongo yashimye bagize uruhare muri icyo gikorwa bose, ati intsinzi ntiyari gushoboka hatabaye imbaraga zashyizweho n'ibiro bya perezida, leta na minisiteri y'ubuzima. Zimwe mu ngamba z'ingenzi zashyizweho n'itsinda ry'abaganga ryahise ryoherezwa ibikoresho bifata ibipimo, inkingo ndetse n'ikoreshwa ry'umuti witwa Ebanga. Abaganga barenga 350 ndetse n'imiryango 26 itanga ubufasha n'ikigo cy'Amerika cyo kurwanya no gukumira indwara bagize uruhare mu bikorwa byo guhangana n'Ebola yari yongeye kwaduka. Thomas Musangu ndetse na Marie Jeanne Kadima barokoze iki cyorezo bashimiye abatetsi mu izina ry'abandi nk'abo bahoze bavurirwa mu byumba by'indembe. Ubu igihugu kinjiye mu minsi 90 yo kuba maso no kugenzura inzego z'ubuvuzi no gukomeza kwita ku barwayi. Inzobere mpuzamahanga nazo zashimiye intambwe yatewe. Profeseri Mohamed Yakubu Janabi, umukuru w'ishami ry'umuryango w'umubiri yita ku buzima OMS ku rwego rwa Afurika, ati kurangiza icyorezo mu minsi 90 ni intambwe ikomeye itewe. Dr. Jean Kase umunyekongo ukuriye ikigo cya Afurika cyo kurwanya no gukumira indwara yibukije ko hagati y'umwaka wa 2020-2025 leta ya Kongo yatangaje ibyorezo 7 birimo n'igikaze cyane cyo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru cyisha abantu barenga 2,280 mu bantu barenga 3,470 hagati ya 2018 na 2020. Ibi byatangajwe na leta ya Kongo kuwa mbere n'intambwe itanga icyizere mu rugamba rumaze igihe kirekire rwo guhangana na Ebola muri iki gihugu. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa mu Burundi, abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Manitsiko Perezida w'Uburundi Perezida Ndayishimiye yavuye mu gihugu cye yerekeza Washington muri Leta Zunze za Amerika kwitabira imihango yo gusinya amasezerano y'amateka y'amahoro hagati ya Kongo Kinshasa n'u Rwanda nk'uko byemejwe n'ibiro bye. Perezida Ndayishimiye usanzwe utangaza mu buryo buhora amakuru y'ingendo ze mu mahanga yatumiwe na Leta ya Amerika kwitabira icyo gikorwa gitegerejwe kuwa 4 w'iki cyumweru. Ibiro bya Perezida wa Leta Zunze za Amerika byemeje ko kuri uwo munsi bizakira abaperezida b'u Rwanda n'uwa Kongo Kinshasa bashyira umukono ku masezerano y'amahoro yumvikanyweho mu kwezi kwa 6 uyu mwaka, agashyirwaho umukono n'abakuriye ububanyi n'amahanga bw'ibihugu byombi. Burundi bufite uruhare mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, aho ku bwumvikane bwa Gitega na Kinshasa bwohereje ingabo ibihumbi gufasha iza Kongo kurwanya imitwe y'inyeshyamba irimo na M23. U Rwanda rushinjwa na Kinshasa gufasha umutwe wa M23 mu gihe Kigali nayo ishinja Kinshasa gufasha FDLR. Izi mpande zombi zihakana ibi birego uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Kongo biri mu byazambije umubano w'u Rwanda n'u Burundi mu myaka ya vuba, aho kugeza u Burundi bwafunze imipaka yo ku butaka ibubuza n'u Rwanda. Mu minsi ishize Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yumvikanije ko igihugu gishaka kugira uruhare muri ariya masezerano y'amahoro kandi ko ari umuhate bugora umubano hagati ya Gitega na Kigali. Ni amasezerano yasinywe mbere ndetse zimwe mu ngingo ziyagize nk'ibikorwa byo kurandura umutwe wa FDLR zatangiye gushyirwa mu bikorwa nk'uko abatetsi b'igisirikare ku ruhande rwa Kongo bagiye babitangaza. Mbere byari byatangaje ko amasezerano azashyirwaho umukono na Perezida Paul Kagame na Tshisekedi nyuma y'uko ibiganiro bya Doha muri Qatar hagati ya M23 na Leta ya Kongo bigeze ku masezerano y'amahoro ibyananiranye kugeza ubu. Patrick Moya, Minisitiri w'itumanaho muri Leta ya Kongo Kinshasa, mu byumweru bishize yatangaje ko Perezida Tshisekedi nta kintu azasinya ingabo z'u Rwanda zitabanje kuva ku butaka bwa Kongo. Hari impungenge ko amasezerano n'ubwo yasinywe na Tshisekedi na Kagame atazahindura byinshi ku rubuga rw'intambara hagati ya M23 na Fardc mu gihe hashize amezi menshi izi mpande zombi zumvikanye guhagarika imirwano ariko ntizibikore. Buri ruhande rushinja urundi ko ari rwo nyirabayazana w'imirwano. Leta ya Donald Trump yashyizeho imbaraga mu kugera kuri aya masezerano afite iruhande yenda ashingiye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ubucuruzi bwayo, mu byo bamwe mu basesenguzi bavuga ko ashingiye cyane ku nyungu za Washington kurusha gushaka amahoro arambye. Hakurikijwe ibyumvikanyweho mbere ntibikirwe mu ngiro, biraboneka ko nubwo Tshisekedi na Kagame basinye amasezerano y'amahoro yo kuwa 4 ariko ntihabeho intambwe ifatika mu biganiro hagati ya Kongo Kinshasa na M23, amahoro ashobora gukomeza kuba inzozi ku baturage mu burasirazuba bwa Kongo bari kugirwaho ingaruka n'iyi ntambara. Hanyuma ariko kandi Perezida Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yongeye kwikoma mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda amushinja kwinjiza impunzi z'abarundi ziba mu Rwanda mu gisirikare mbere yo kuzohereza kurwana umutwe wa M23. Yavuze ko ufite icyicaro gikuru cy'ingabo i Kigali. Ndayishimiye yongeye kuzura ibirego kuri Perezida Kagame ubwo ari mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye mu biro bye hari kuwa mbere ku itariki ya 2 z'ukwa 12
muri iki kiganiro abanyamakuru bamubajije ikibazo ku bijyanye n'imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi amaze igihe yarafunze avuga ko igisubizo cyacyo gifitwe n'u Rwanda avuga ko rucumbikiye abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cye yavuze ko ari abaturage b'u Rwanda bamaze igihe kinini bamwandikira bamusaba gufungura imipaka ngo bajye guhahira mu Burundi wakabasubiza ko basaba Perezida Kagame gushyira mu bikorwa by'u Burundi buhora bumusaba by'uko yabushyikiriza inkozi z'ibibi zashatse gurika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza 2015 ati yo banyirikenda basubiza none ubutegetsi bwanyu ntimwabubwira se bukazana icyizere cy'uko nta mugambi wo kugira nabi Burundi ugihari bakazana bari abantu bakabaduha none barimo barabakoresha iki none urwo rubyiruko bakuye imama bakajya kurwigisha igisirikare bakarujyana muri M23 Etat Major General no kuvuga icyicaro gikuru cya gisirikare iri hari i Kigali birazwi none Kagame arimo bakoresha iki kubera iki atabaduha Ndayishimiye yavuze ko icyo agomba gukora ari ukurinda imipaka y'igihugu cye ati nibantera tuzabivuna none dufungura umutwe w'umuntu umwe ugurwa ngahe hari ibintu bigoye dufunguye bahita baza guca imitwe abantu bazahita bavuga bati wowe niwe wagiye gufungurira umwanzi none reba ibyo tubonye Perezida Kagame mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu cyumweru gishize yagaragaje ko u Rwanda nta ruhare rwagize mu gutuma Burundi bufunga imipaka ati twebwe na mbere ya hose no gufungwa kw'iyo mipaka nta ruhare u Rwanda rubifitemo na ruto abarundi nibo bahisemo gufunga imipaka turabwira ngo bazashakira gufungura twebwe ntabwo twigeze dufunga Ndayishimiye asa n'usubiza ku byatangajwe n'umukuru w'u Rwanda ati none twapfuye gufunga we nabazane njyewe na mbere naravuze nti umunsi tuzabakira tugafungura tubakira ntabwo tuzongera gufunga bizaba birangiye none abuzwa n'iki kubazana iki nicyo kibazo akwiye kubanza gusubiza Perezida w'u Burundi yarahiye ko igihugu cye nigishyikirizwabo asaba kitazigira na rimwe gifungura imipaka icyakora yavuze ko u Rwanda n'ubundi nk'ibihugu by'ibibyara bigomba gukomeza ibiganiro kugira ngo umuti uboneke ati ntabakundana ngo ntibashwane umunsi umwe amahoro azaboneka kandi iterambere rizahita ryihuta yunzemo ko icyizere ko nta munyarwanda Burundi bujya bubuza kubwinjiramo ndetse ko nawe buzigera bubuza kuko nta ni ikibazo gihari nasimbukiye muri Uganda abanyamakuru bicaye bera mudasobwa barandika banditswe Perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko guverinoma iri gusuzuma uburyo bwa nyuma bwo kongera gufunga urubuga rwa Facebook rumaze imyaka irenga 5 rufunze mu gihugu urubuga rwa Facebook rwigeze kuba urubuga ruyoboye mu Intumwa Naho ubucuruzi no kwamamaza kuri internet muri Uganda rwahagaritswe mu gihe cy'amatora muri 2021 kuva icyo abanya-Uganda barenga miliyoni bakomeje kurugeraho bakoresha uburyo bwa VPN mu gihe abacuruzi bakorera kuri murandasi n'abamaza banyuze kuri Facebook bakomeje gusaba ko rufungurwa bavuze ko gufunga ko arwo byangije ubucuruzi bwabo mu kiganiro uretse kugira n'itangazamakuru mpera z'icyumweru Perezida Museveni yavuze ko guverinoma iziga neza ibijyanye no kurufungura bundi bushya ariko hagashyirwamo amabwiriza mashya ati tuzabyiga neza nashaka kubereka isomo kuko batekereza ko Uganda idashobora kubona Facebook ariko Uganda ikomeje gutera imbere twashaka kugaragaza ko naho batuganisha Perezida Museveni yavuze ko Facebook rimwe na rimwe yakoraga mu buryo bubangamiye politiki za leta bityo ko ruzongera gukora gusa habaye ubwumvikane bushya n'amahame agaragaza neza inyungu z'igihugu naho Joseph Mubirizi Perezida w'ishyaka Conservative Party ariko yamaze ku mwanya wa Perezida muri Uganda yavuze ko ari abaturage 3 bateguye bazahangana na Perezida wa Komisiyo y'amatora niramuka itangaje bitari ukuri mu bizava mu matora mu kwa mbere Perezida Museveni umaze kwiyamamaza manda enye zose nta na rimwe urukiko ruratesha agaciro itorwa rye kuri inshuro y'ishyaka rivuga ko abantu 3 bazarwana ku nsinzi y'abashaka impinduka muri Uganda kuko Perezida wa Komisiyo y'amatora Simon Byabakama naramuka ashatse kuyiyo bitazamuhira Mubirizi yavuze ko Museveni yatumye abanya-Uganda batera icyizere amatora ariko kuri inshuro abaturage bakwiye kugira icyizere kuko bazamutsinda uko byagenda kose abanyapolitiki muri Uganda bakunze kuvuga ko inzego z'umutekano z'Uganda zahinduye igikoresho cya politike kandi birangira bigaragaye ko zikorera Perezida Museveni atari abanya-Uganda bose abandi bakandida bavuga ko igihe bazaba bamaze kuvana bwana Museveni ku butegetsi bazagarura ingabo zikabiza abaturage kuko bihagaze uko byakiza umutekano w'igihugu mu kaga kuko isaha n'isaha zacwana na Perezida Museveni igihugu cy'abakajagari mu mwanya nko guhumbya cyagoranye Batarias Bobi Wine ufatwa nk'uzangana cyane na Perezida Museveni mu matora yavuze ko igisirikare cya Uganda cyabaye akazu amya ko ku ngoma ye abajya mu ngabo bazajya barobanurwa hagendeye ku bushobozi atari cyane babona akazi nk'uko bimeze muri iki gihe hagati aho umukuru wa polisi ya Uganda Basi Byakagaba yemeje ko ari abategetsi polisi y'iki gihugu kwivanga mu mashyigikira ishyaka rya NUP kuko bari bafite akavuyo mu bikorwa byabo uyu mukuru wa polisi yavuze ko urwego ruri kwitwara neza ariko byamaze bari kuruhindura ifundigira ibivuzo ku buryo byabaye ngombwa ko abapolisi bakekwa kujya guhosha imvururu mu mashyaka Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banditswe amatora aherutse kuba mu turere twa Kapsuru mbere North yashyize mu rungabanga wa Perezida Yamutewe ko ubu ngubu nta mahitamo afite yo kuba yakwikiza Vice Perezida Kindiki Kiture Gladys Wanga cyangwa se Musalia Mudavadi kuko bose amajwi batumye bayabonye ibitumye afite umugogoro wo kuzahitamo baziyamamazanya umutora Perezida muri 2027 Vice Perezida Kindiki niwe wafatwaga nk'insina ngufi yo kuba yakwikizwa byoroshye ariko nawe mu matora yabaye umpera z'ukwezi kwa 11 yitwaye neza ku buryo ngo nawe yaheramo kura kuri uyu mwanya abasesenguzi ba politiki muri Kenya bavuze ko Perezida utafite akazi gakomeye ko kuzagira uwo ahitamo ariko bandi bagasanga ko barirukanye Rigathi Gachagua mwungirije akamusimbuza Professor Kindiki Kiture hari inzu gafitanye n'abaturage ba Mount Kenya ku buryo ikosa rimwe ashobora kubizira nawe Dr. Oburu Oginga wasimbuye Odinga
ku mwanya wa perezida w'ishyaka ODM avuga ko yiteguye nawe gukomeza mu murongo wa Ruto, ariko akamwemera ko ishyaka rya ODM nyuma y'amatora rizahabwa umwanya wa visi perezida. Perezida William Ruto ngo bahanganye n'amahuriro abiri y'amashyaka atavuga n'ubutegetsi bwe, harimo Rigati Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa na Tembea n'abandi. None ngo kuba mu matora aherutse imitego yari kumufasha kwikiza bakindiki na Mudavadi barayisimbutse, ikibazo cyo kuzabona uwo bazakomezanya kiri kurushaho gukomeraho koro.